Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahema kudukurikira, ikaze ku Makuru Rwanda TV. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rigiye kugirana amasezerano n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu rwego rwo gukumira no kurwanya ibyaha bikorerwa mu mupira w'u Rwanda. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga w'agateganyo wa Ferwafa ndetse akaba na visi perezida wa kabiri ushinzwe tekinike Mugisha Richard. Ubwo yaganiraga na Radio Rwanda mu kiganiro urubuga rw'imikino, yagarutse ku bijyanye n'abasifuzi bafatiwe ibihano, avuga ko barimo baraganira na FIFA kugira ngo hajye hakoreshwa VAR ubundi hirindwa aya makosa akorwa n'abasifuzi. Yavuze ko barimo baraganira na FIFA ndetse n'amavugurura ageze kure mu buryo bwo kuba babisaba kuba bahabwa ikoranabuhanga rya VAR. Nibiramuka bigenze neza nk'uko tubyifuza, umushinga ukemezwa n'ubushobozi bukaboneka n'izi nkunga turimo turabona, ni ikintu twifuza ko cyakorwa vuba. Iyo urebye imikino yacu ukareba umunsi uko ukinwa kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru, usanga VAR enye zigendanwa zadufasha. Bishobotse ibi twabitangira mu mwaka utaha w'imikino. Mu gihe Richard yavuze ko bagiye kugirana n'amasezerano na RIB kugira ngo hajye hagenzwa icyaha mu bijyanye n'imisifurire igihe bibaye ngombwa. Yavuze ko icya kabiri kigiye kujyaho mu gihe cya vuba, hari amasezerano ageze kure perezida akaba azayasinyana na RIB. Ibyo ndabivuga kugira ngo abantu babimenye, kuko hari aho ushobora kugenza icyaha cyaba cyakozwe mu misifurire n'abandi. Yavuze ko hari ibyaha bikorwa n'abakinnyi bigoranye kuvumbura bisaba urwego nka RIB, akaba yatanze urugero nko ku bijyanye no gukora match fixing. Richard yavuze ko hari kurebwa uko bazagirana amasezerano na betting company zo mu Rwanda. Urumva ko rero umupira w'u Rwanda ukomeje kugenda ushakirwa ibisubizo byatuma ukomeza gutera imbere. Amakuru yarayo, duhure mu bindi biganiro.